kinamulya o makakita niyo hadong pamanipara sa Allah subhanahu wa ta'ala sa taufikan na may kita dito na kulalamin sa pagkala sa mawayaan iba sa susuwan niya. Pagkakaan na kasi dan kapag yang na yung katiranan, hao-hao na pinaybayan, ikaw na niyo na nagkakuhan, pagkalipahan, dahil na sintoman masilan, iban na sa kabinibot niya, dahil na dahil sa bangan, iban na sa kapupuan, masukilan niya, kaya sintikamon, o palat dalawa, tantang taon, kabiling sa kulailan, balik sa masipa, iban na sa pangapuyan, sa dan sa iban ng pinaybayan, sa kanya pagkanian, murang-murahan kita lipatan, alam mo, pagkita si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami niya ako na yung patuloy ka mag-unta ko kumulya, kung palasahan, magkabati lang, magkabati na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kumunan sa kasulipatan, paliharan, pag-aaraman, magpasunto, masupaya, magkawatok, kita niyo, maunto pag-isto sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-isto sa Islam, ang tawaon nila, ang pag-isto mga pilihan, iba't na sinusunod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ko po Syukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatal kiram. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manghuran sin kami berjamaah berhormat itukban nato muna-munain pamuji iwan pagsarang suku pa Allah subhanahu wa ta'ala diin masih kita niwari yanug haraan sin ka nikmat-nikmatan nikmat kabuhi yari pakatu taniyo murah-murahan mahinang taytayan sin kita niyo in kabuhi na to diha dunya taytayan hikasan yang singkitan yu haadlaw kana amin haadlaw susu jimajaga nagpapamiyamayusin wagramasin nidaul Islam ya din sadya kita ni makahati maniuti waktu in hikasung sin panghati sin kita niyo in parkala agama Islam in pangadyaan hikarihil sin kami kakaus-kausan sin kami murahan dihilan kami taufik sin Allah Ta'ala in hikabahagi sin kami kanyo amuna in zinatul haya nya pangari-ngari sin kabuhi amo inyari katu tani na in kabuhi mga katautay manghuran ko agam Islam amo ini in ni'mat dakula dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa kambiyo sin Tuhan na Rabbul Alamin marikatu tan bilang manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na in pangari-ngari sin kabuhi ini mahinang parsababan hikasung sin pakarajaan nato atawakan hikas mahinang parsababan amuin hikahawa-hawa sin tukot sin kita niyo diha kawihanan diha dunya demikian in taniyo paalta barhajat pa amuin paalta ini karena ini ni mabilang parsababan sugpat sing kabuhi na to di hawawaw ng hawawaw sing gumi na hapag kahabi yato mga katautay manghuran ko agam Islam nabiyta sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Kahf ayat kapatan tag-unum Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Yar imparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In alta kan impangalta yan wal banun iwan sin mga panubo kaanakan zinatul hayatid dunya. Inini mabilang siya amin pangari-ngari hakabuhi dunya.
Na mo ini mga kakasikwa akam Islam. In alta ibansin launta. Amin panubo sin kita niyo na maalum matampal ka tutan niyo. Na ayaw kita niyo amuin mati po sin dua ini. Mati po sin pangalta. Mati po sin amuin launta tuhuanan. Amuin kaanakan sin kita niyo. Amus ka mati po. Amuin labi humalga ka tutan niyo halom simbigi jantung na to. Alupahan na to masul. In kawajiban sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min maqasid syariah. Dahil mga maksad. Tawakan maksud sin syariah. Hifdul mal min al-abathi wad daya'. Na inagam Islam, ang tungod ha pangalta, na ininikaw-unahan sin kita niyo. Inagam Islam, na pagka dahil mga nasabutin pangalta yan, dunhan, hifdul mal min al-abathi wad daya', in pagparehala sin alta, dahil mga amuin mapakay pawayroon, tapos pa idahan pawayroon kamaksuran niya. Amatin niya mauppas in alta yan. Na inagama nato mga katotay manghuran pa agam Islam, iya parihalain alta yan. Bukon magtuy-tuy sa ulana inyaon na di maambat in pangalta, amoy sabud matumarina. Hindi na magpikil bang makapakain niya hipakay, bang mapakapakain niya yusal in alta yaw. Nadilihilan kita dyan kaan sinagamata mga palangwang paagam Islam. Uno pamaupas in alta yan na inya to tiya gangan sinsara. At piyanak gangan sinsara mga kakasipo agam Islam. Yan simporman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah ta'ala, wala tu'tus sufaha amwalukum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yari in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulang maglabi haparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Piatumtuman kita. Ayaw niyo tukbalan pa mga silayan. Tinya kamu mga awliya, amuin laungta in labi na in mga maumaas. Ayaw niyo tukbalan in mga pangalta yan. Pangalta kandas yun. Amuin di hipapatukbal ha mga sila amuin min man yubadhiru min ar-rijali wan nisa was sibyan amwalahum allati tahta aydikum fayada'uha fi ghairi wajhiha. Yato din mga panapsilan. At inyadihi papatukbal in pangalta, kansyusyo na mato, pa mga kausukan, pa mga kawabayhan, pa mga kabataan, lamod na, in mga pangalta nila yan. Amon yaon doon kaniyo, sabab, amo in maug na pamaupas in mga pangalta yan. Di nila hikatunay, pa amo in kamaksuran niya. Mahulog na paway. Na matobyayaon mga kakasikwa agam Islam. Di nila pagkana naman in alta yaon nahulog na paway, nahulog na pamaukpas. Napakay nila padi kabayaan sinsara. Amuin naabot sambil misan yanon awon siyunog nila rin alta nila. Na usalon hipami sinwayroon kapus pa idahan. Amuin wayroon maka nila kapaay amuin kamumpa at tandunhaon. Na ininipyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namang takitaon, literally ni siya min supahamin tao, awon mayroon lang nabi mga akal na yaw. Amin hindi maingat magtunay, hamin hakaamuhan. Na mataob yaw tabiya katus tabiya, naguwal bal akal, sumagawa, wala piyag ka na naman, inalta niya, ini yusal pabukon na marayaw, amuin naug pamaupas na inyato piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataod na jinisan mga kakasikwa agam Islam. Amuin yan, inkabuhi in alta, yan mahinang parsabawan, hikasung sing kabuhi ita. Amuin kabunahan sing kita di hababo sing gumi. Na magpuna kita nyo katan. So magawa,
wa anfiqu alaihim minha waqsuhum. Yusal ti akan kita sin alta yan hipapag napakanunhaon amuin haaturan sin syara iban doon naka hipamita panamong hikapagtamong sin kita kagungunahan sin kita niyo doonhan amuyan mga kakasikuarang Islam. Adapun bang inalta yan siya bud matumari na misan peng kaunan niya law na marayaw ra inyat niya law tabi ang napakay inalta yan pabukon na tibayuan tiutat sin syara na inyat to mahulog da pa maupas. Di dayat to madawhat niya intong baskarayawan nahangkan in kita in kamuyan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta na amuin pialuwak sin Allah ta'ala in rijiki na subay raisab kita unyo bang niyo mapakain ini usalon pakayon na awning ha mga kaibanan amuin dihilan amuin kasiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila matagi mangustaw mga wa sin pangata haway roon bukon ha kapatutan atawakan awning ha mga kanila manusia mana gangiding ha mga hatao tagkapatutan sin alta yawn biya na sinsabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah yato ka riwayat Imam Bukhari samunato ding ha mga kausukan amuin yaon himakawa sing alta sintay manghud niya amuin diyawhat nila hakabatilan tiyunay nila yaon pabukon long taha kasabunalan pabukon amuin hakaamuhan at niya nag-usiba ubos na waktu mga wa sin alta sintay manghud niya amuin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala biyus maun paipon sin Allah ta sakaliin say sabing hamang kaibanan amuin ay ni kausukan mamuin masub manganyaya masub mangustaw patay manghud niya kawonin altayaon haway roong kapatut niya misan dun ha na in falahumun naru yawmal qiyamah na in silayat to na madawhat nila amuin hapagpun sin alta hapagpataod sumagawa ding halal di akan sin aramata way ngi niya way sa niya magpataod kita sin alta magtipon kita sin alta labay ding sa halal bukod magtipon sin alta magpataod sin alta labay ding haram labay ding sa haram ayan yat tupya way roon na pang lamod-lamod sin agam Islam asupaya wa ta'afufu anis su'al supaya amin maparihala kita dahil amin tiyatayak ta na sadya ilimata pa kaywanan yan huwalladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha ya panjarihan na kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala gumi yari kikita ni hawa bo sing gumi matanam pa amin panglawagan na to kabuyanan ikalag na to si rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini dia kita no sin Allah ta'ala amin maglawag sin rijiki ya hanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kita ni hawa bo sing gumi bukun tumagad na sadya kita. Ayan. Demikian, bulan sangkatutan niyo si Panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lian ya'khud ahadukum hablahu fayati bihusmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayatufu Allah biha wajhahu khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu. Na in samunatod inhang katuring kung mininibulan sang maniutiyo inhang katauring kanyo tinimano siya labi marayaw kanya in kumawa siya yaon amuin hipag bubutok niya pugos mato siya pa mga kakahuyang butokon niya ang panipahidagang na labi indayaw hayat tunay sinamuin yaon amuin nang lilimos-limos sa jayaw naon waktu karihilan siya on waktu di nalabi indayaw in kita ini amin huminang kita sin kakaus-kausan bisan magdagang long tabi mga kamatis bangman halal din dunhaon din sin amin pati ti matakad na dya kita
amin tukbalan. Amin timatayak na sadya sin lima. Ayan. Labi indayaw amin yaon hataasin lima mo day sinhawawa. Sabo ko ni mana niya. Amin bang aon isab di mihil kato. Karayawan, magpahampit sing karayawan. Lagi kita niya rin dun haon natin niya matup da isab katutukbalan niya tuway ron sa niya. Ha? Way ron sa niya into mabuk kita. Dahin dun haon sa inya ton waktu rijiki liyaway sa jarito kanya. Sa ayaw tahinangon, amin magliso-liso kita, di misang kita mag-usaha, amin tumakad na sadya kita rin dunhan. Na daing ha mga aon, pito kawaid, amin long taatulan, biyak tul sinsyara, amin maparihala kau iwan sin altaam. Nakitaw na to mga ini. Maparihala ding hakabinsanaan ding hakajuljanan dunya labi-labi na kajuljanan kabinsanan hadlaw akhirat. Na kitaon na to yung mga tihilan kita kaida. Pito kaida amin atulan amin maparihala in ikaw maparihala in alta mo daywan hikari mahinang mutaming ding hakabinsanaan. Muna al-qaidatul ula Khudil mal min hillihi wa anfiqu fi hillihi. In panagnaan atulan, kawain altayan daw hatain haltayan min hillihi. Di nga halal. Ay, kawaa sukatain altayan di nga halal bukod di nga haram. Damikyan wa anfiqu fi hillihi. Damikyan pag napakahan na isab, amuin nakahalal. Bukod namuin. Inapaka mo matu hirihibus min alta mo yaw na mo hiyaram sawab mata o biyayaon. Nakusiba sin alta iniibuhan alta ibuhos maun. Impanghatin ninyo ibadat malawak. Tabi na sin mga tabi katus tabi yaon. Amo inagnapaka hapag birthdayhan. Nagnapaka sin alta niyaon hapag mauluran. Hapag hijra mi'raj, hapag celebratean din lunahan. Ingkatan sin alta iya tumahulog na paway, mahulog pa maupas. Di iya tihi kapag una kaman, magdosa sila sabab inya tuhiyaram sin akam Islam. Nahangkan, ingkita, ingkamu aw na swele sa payuhan, tadyaga hantabang ta, nakapakain, tiyuk balin alta yaw. Naglando na kaw, diawhat mo day nga halal, damikyan, hitunay mo ray sabay nga halal. Amin hiyaro sin syara din dun haon biyan na sin nasabot hadis amin asun li anna Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilun kulla insan kana in Allah subhanahu wa ta'ala asubuhun ning katan manusya dumatong hadlaw mahuli ini pangasubo sin Allah ta'ala an malihi asubuhun siya bang nakapakainin alta niya nakapakain niya amuin diawha ding harin niya diawhat nakapakain niya min ay naktasabahu bang hariin niya na daw hatyaunin alta yaw. Halal dato haram. Wa fi man pakahu iwan hariin niya amuin piyak napaka. Hariin niya piyak balanja in alta yaw. Naasubuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato hangkan soy kita amuin majaga mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Yatin panagnan, hinhikaruan niya al-qa'idatu thaniya. Iqtasid fi isti'malil mal. Na atin niya pagkimit day sabkaw hapag pakay sin alta yan. Bukon sabod matubari way widda. Di akan sin aga mata magkimit. Sabo ko ni na pagkimit sa amin maraing kaikot di na misang kaw mangdihil-dihil. Di na misang kaw magdihil magsadak ka. Sa dihay ni da akong kita magkimit. Amin iktisad huwa tawassutu bainal israfi wat taftir. Amunain hapartangahan sa isab ni namin makusiba sin alta iwan sinamuin nakalan amin hakaikot ayaw isab din dito hato na ding mga sifat wa min sifati ibadur rahman annahum beta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dhalika qawama wa kana bayna dhalika qawama. Na yung mga sifat si mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala beriman, apabila sila magnapaka sin amuin alta nila, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in sila yato
di sila mag-uusiba. Di mag-uusiba. Demikian, ni malayo din sa hakaikot. At niya partangahan sila mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yatuin, sifat si mga bariman. Amin, di mag-uusiba si pangalta nila. Ayayaran nila marayaw, bang nila mapakain usalon. Nampeng kita, tabi katus tabi biyayaon. Saula na biya mga labi-labiyahan mato ni nalta, oy, nasabot matumari. Misan wayroon nakagunahan, di nakagunahan, yatura. Yan mga kakasikwa alam Islam. Na demi in pangindua si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka al-qasdu fil faqri wal ghina. Yari pagpangindua daran si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yato ka riwayat Imam Muslim. Ka riwayat yat Imam Ahmad in hadis yato magmaap na impangayo niya imaksud din halkas datin niya muin mutawassit al-i'tidal amin hapartangahan doon hamin mang hakamiskin iman sin hamin hakaraya bukun mag-usiba bang sadaya amin tihilan karaya sinallahu ta'ala bukun mag-usiba sa amin in bang siya amin kaunan niya ini dayahan na halong pagsukop Allah ta'ala bagi kaunan niya miskin kulang kabus halong pagsabar apa Allah subhanahu wa ta'ala di mamisarahan sinamin mapangkap Allah ta'ala nagsasabar sinamin kiyahandak sinallahu ta'ala dun kanya sama sira siya nagtutuyo, limalawag si mga kasabab-sabawan. Bukun sa magparuhon, lumasalam na ini, in kaunan ko piyapanjal sinallahu ta'ala na miskin, na magparuhon ni sa puren dun haon. Di, ayaw. Lawag kaw si mga inidihilan kita, kamuin kaluwag si rijiki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namang kaurayahan, pagsukul ko patuhan. Pag napakahan marayaw in artak mo yan, ayaw mo hipag maikot isa pa mga sila barhajat. Ayaw ko magpunsad jasin alta mo. Kana inya ba ko nagpunsad jasin alta mo nagpataon na sadya. Wala mo misan kaya pang dihil-dihil kaya pagsadak ka. Ha mga sila barhajat. Wala mo misan kaya panabang patay manghud mo na tanama. Haadlaw susungon dumatong kau haadlaw mahuli na halong kabinsanaan. Aun waktu di pahadun niya. Ipanyata na sinallahu subhanahu wa ta'ala mga sila amoy magpunsa jasin alta maikot magnapakahaara may Islam maamoy hindi da mabaya magnaik haji magsadak ka magpawa sin zakat na di pahadun niya o naktuhipan yata na sinallahu subhanahu wa ta'ala in kasiksaan niya yato mga kiyaunungan sinallahu ta'ala in hikaru inikato niya al-qaidatu salisa ma nakasat sadaqatun min mal. In aturan hikato di makahilangan in pagsadak ka dahil hapangalta mo. Mana niya bang kau iniaon alta kaya pagsadak ka mo inyan di yan makahilang. Di yan karamo ilong talong mo karagdagan inalta ko di. Matob yung manusia sabab sinamin lasaha pangalta lasaha dunya maikot amuin magpagwasin alta niya. Maikot magsadak ka sabab impanghati niya yung nakahilangan inhanyang kamilyon niya. Karagdaganin ang kamilyon niya. Wala niya kay ngatan, ampa na siya magsadak ka. Ampa na siya magtunay sin labi namin. Ami sadak ka wadi si mga sila amuin altaan, balkanan, bang nila sadya, amuin kauot impangatayan sin sila. Wala nila kay ngatan, ampa na magsusung intaw sin pangalta nila. Ampa na sila magpatao, amin magsadak ka, na siwo tiyo mataod na labi na magsusong in lingkat iban sindayaw, in pasadaka tutazidul mal baraka, in pagsadaka sumong in alta yan in barakat niya. Magbarakat, papagbarakaton sin Allahu ta'ala, wa tahfaduhu minal halaka, iban parihalaon sin Allahu ta'ala, ibang ko nagsasadak ka, nabawas daing hamuin, ay min maway, haka amuin majul jana. Malapas na yung ito hato, ang kambita sinallahu ta'ala, kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, wallahu sami'un alim. Yatong bita sinallahu subhanahu wa ta'ala, panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kawai,
Ding mga pangalta nila yan. Amuin mga sila, ubos na long tabi mga samin kay namin naawnin pardusahan nila naglamukay. Amuin dun haonin pangalta nila ding mga inihiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amin nakapagtawbat na sila nun haon na kawai sila sinding mga pangalta nila yan. Ipagsusi si mga dusa nila yato. Iwan panginduay sila. Yat beta sin Allah ta'ala kana namin yamayatto in hikamumpaat hikarayaw in doa mo kanila din dun haon. Mahinang persababan hikasung sin rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ta ipagsusi sin pangalta nila din dito hato. Wallahu samiyun alim min Allah subhanahu wa ta'ala sangat amuin sangat impanglungog iban sangat impangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala impagpayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga kakasiko agam Islam hamang nga sila altaan ando ayaw kamo maug magpawasin pangalta ni. In alta yan bangkaw bukun madyaga bangkaw matipo kana inyan na pangari-ngari di hadun. Nabang amuin kya pasaran mo yan na natipo kaw sinyan ando na mahinang parsawawan hikajulja na hikabinsa na sin ikaw. May kita pa hikaupat al-qa'idatu rabi'ah iddakhil juz'an min malik. Napagtao day sab kaulong na amo intingi anding hamang alta mo. Bang alta mo na. Di jari day sab kay mamuin atin ya magtaw kaw inilom mo para halong tahalom sin bulan ini biya ini. Atin ya budget biya ini. Halong sin ng katawang biya ini namin long ta. Inyat to hasupaya amuin pamuin hikatabang amuin long ta hikahaka kulang kabos. Buko namin magpasad na sadya rin dito hato. Akan natiyak si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunan niya nabiyayat to at niya magtao din dun haon law na inini aw nakini para ha adlaw ini amin habajit biya ini beta si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu wa tazawwadu wadakhiru na pangaon kaon kamo iwan na pagulay ni lamilab kamo sin lulutuanan niyo iwan na pagtao day sab kamo ayat to bukon sabud way bidda biya na sinamin hazaman na to biya yaon. Al-qaidatul khamisa inhi kaliman niya mga katawtay manguran la tatawassa fid tuyun. Ayaw ko to magpaluwag si mga utang mo yan. Matobiyahan altaan na sa masira. Masira mamuin matagi mamus mangutang pa mga tay mangud na rin doon haon. Ataw hisyusyo na. Sambil aun waktu di na makanyat na siya sinamin di na mga ini magbayad. Ayaw, mga yato. Sawa magdurun-durun. Bang isab, lukay, malabi-labi handa. Aon dabi mga gaos mo rin dun haon. Ay, nakaw humadjat pa pamangutang. Malaingkan bang sopama. Amin lando, kaunahan mo. Amin nagsigpit na to din na yato ay roong problema niya. Sa amin, di mura kaunahan. Sa masira kaw hayat to. Di madawhat. Angkan, iban, imakabuha din dito hato. Unal, impanagnaan pa day no awaluhulat. Panagnaan, amin na muskaw alta, pangalta yan, yaw na halom lima mo, biya, nakumambya, malanabda kuman kita umo. So, mawakahinapusan niya, wa akhiruhu madalla. Sa ingkay hinapusan niya, kahinaan, kasusahan, dumagpak na rin nun haon. Na ayaw mo to sa sawa, ini ikaw ang mamulong mo pati-patio, amuin, mamuskaw, mangutang ko rin dun haon, sindi mo nakakunahan. Na yan. Ang imbar iman na nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Na in makasusa mga kakasiko agam Islam. Apabila sa diyak pakansing kamatay, aon long ta utang niya na nahahang mo in karayawan niya. Imangi pa rin dito ha, tumang nagniyat pa siya wayrun to damiin, niyat niya mo in, haka kana niya mo in magbayad. Na amoyat to inlando makasusa. Adapon yung mga sila, nakautang din nun haon, asal inyat niya mamayad, kuno makawak sa mamayad na siya, na inyat to ang pasayabot ang sing kamatay, na inyat to bayaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya adlaw mahuli. Na bangway roon, na makaulong. Amuin, magsukot na magbak na sila adlaw mahuli. Maubos yung karayawan ni hipamayad. Isarta na hang amuin karayawan niya, mga kakasiko agam Islam. Inhi kaunom niya, al-qaidatu sadisa,
Rattibil awlawiyat. Natartiba bang hiso naman imapatut mo na muna unahon mo hapag napaka. Hapag sadak ka rin dun haon. Fannapakatul wajibatu awla minal mustahabba. Muna man impag napaka hamang ang napaka wajib labiyat tu muna ini paunahon. Dahil sinamin long tam yustahab. Yan. Wad daruriyatu awla minal kamaliyat. Ada mga darura amin necessary tuod labiyat tu unahon muna. Hapag napaka rin dun haon bukon. Ini mataod pimpaunahon tasin ata tayan. Amin bukon amin inlabi mapatut kaya lulupahan. Ayan. Muna wal aqaribu awla min al abaid. Demikian in mga masuukay mo muna labiyat tu in mapatut mo tutukbalan. Dirihilan din dun haon ayaw mo kalupahan. Ampayan tabiya katus tabiya yato na nakalayo. In mga aso kampong niya, masuok mong kanya, liulupan niya. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul, ummaka, wa abaka, wa ukhtaka, wa akhaka, thumma adnaka adnak. Beta si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ikariwat Imam Nasa'i, hiyasa ni wa Hasan al-Albani, natatag na ilong niya, inamin niya halawman mo. O naka muna ina mo, kaunahan inina mo din una. Ubos siyama mo, tayo manghud mo babae, tayo manghud mo usog, pag-ubos yato namin sumunod na rin kanila yato. Yato mga ina mo inlabi afdal, hihinangon singkitan yung mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Bukon namin lumayo kita muna sa kali, sisiyata in mga asukampong tamasukato. Aun kay manan marayaw hakay manan marayaw haduwa ing manusya sa hala siya niya aso kampung niya sigay di misan kasuksukal si mga lasya amo hindi misan kasuksukan si mga aso kampung niya sabang tawruaing insumuk matukan niya oy welcome to na bukon marayaw ing mga sifat biyat to mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-qaidatu sabi'ah in kaming kahinapusan atulan hikapito bi'ita sinallahu subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Tumawad pa sawab na amin ay simisinop hapangatayan na in hubbud dunya iban sinla sa hapangalta na yato mga kiyaulungan sinallahu ta'ala in pagsukor mo hanikmat sinallahu ta'ala inyan makaparihala sinamin pangalta mo inyaon maparihala in pangalta mo iwan gaman amin magsusung pa siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Na mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala in falmuradu minal mal tumtumon singkitan nyo in laggo kamaksulang to sin alta yan amin biyos sinallahu subhanahu wa ta'ala infaquhu fil umur fa idha unfika al umuru fi tahsilihi fatal maksulani jami'an. In kamaksulan niya tuod sin alta mga kiyaulungan sin Allahu Ta'ala amunain halugay sin yaon kay mo hamuin ha kaumul mo na pag magnapaka itunay mo siya nabang mo yan kaya tunay marayaw madawhat mo siya biidnillahi subhanahu wa ta'ala inamo indarao kanding Allahu subhanahu wa ta'ala sambil piatarang sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila wala tato na daw hat mga biyayat to nayari imbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin nakalando in labi amuin panandas dakula amuin tutukasan dakula hamano siya hasabab sin alta na aun waktu di niya nakakilahan itay manghud niya sawab sin kawasa sawa alta mag-agaw din nun ha, sin majato, sin lima baylabayan, sawab sin kawasa, sawab sin alta, nag-agaw, nabuno intay manghud niya, la hawla wala quwata, nalawain pagtawtay, amuin, ayaw kita din nun haon, ini mati po sin alta, damik yan beta pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayakburu ibnu Adam, wayakburu ma'u ithnan, hubbul mal wa tulul umur, amuk ring hamamilyalag po sin anak apo Adam, sin manusya, amin dun haon, amin harwa parkal, amin diha ini, hubbul mal, amin lasa alta, iwan lasa mo inlon niya,
amin hawa sin pangumulan na rin dun haon. Supaya karuhulan magmain-main sin parakala. Na ayaw mga ini hikmahin ng parsababan, hindi tahi kadauhat, hikasung sinamin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fitnatul mal, in fitna haata yan, qad yaksiru biha al-insanu dinahu bisababiha. Sabab sin alta, aun waktu malugi dun haon ni manusya, kalugian kanya dun haagaman niya, hasabab niya yan, aun waktu hikaragang nin agaman niya sabab sin alta. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Aun waktu, amo in mahisa sin alta, in yaon na halom kasabunalan, na hikaranti niya tuan in kasabunalan, di niya namisan hikapamung. Gaman imyan na okera, sawab sadya sinamuin pulag-pulag, sawab sadya sin alta, sawahin namuin hikaragang nin agaman niya, hikapagganti niya. Amo na amuin magad-magad na sadya, ibang pagyan namoy sabi ni kawayan si mga kanukaroan sing kita niyo, maghinang sin parkala, biya inimisan bukon na amuin hakaamuhan, na sabab sin yatto siminop na amuin pangatayan in hubbul mal, amuin hubbul dunya. So, in wajib katutan yung mga kiyawlungan sin Allah Ta'ala, labi na hamanga sila, aun alta, wal wajibu fil mal, an yu'khada min hillihi wa yuj'ala fil yadi, la fi qalbi. Amin kawaunin alta iya, unding halal. Sa tahinaw na dun, haliman niya hibutang nin alta yan, bukun pa sinupun ni halom sin pangatayan nin alta. Palagun ni halom sin amin pangatayan niya in alta yaon. Ayaw mga kiyawlungan sin Allah Ta'ala. Wa yuntafa'u bihi mardatillah iban amuin hika dihil niya hika mumpaat mausan niya yaon pahikarida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beta sin dihaini, beta si Pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lirrajuli salih. In way na dumayaw ni'mat amo impangalta yan, marayaw apabila nakatuin alta yan patao salih, patao nagmamaruwa matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihano ko rin siya sin yaon, nagduruhon ilingkat iban sindayaw, taman hikasung sin barakat sin kabuhi niya, labi na hadlaw mahuli, namo yato in pangadyan nga to, laung taha adum ini, murah-murahan, nakakawa kita ni pangadyan kamumpaatan, sinha harum ini, murah-murahan in kamut yung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag tayo sin kamu, hapag sabar niyo, na damikyan in kami, na mangman in kita niyo katan, ini pasurun sin Allah ta'ala, halom rahmat, halom rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.